ya question is ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance kuri mwe. Byo kandi nawe imavu bibaye nukutumvise neza icyo gifaransa nk'itangazamakuru in fact kubwira abantu ibitari byo kandi nawe imavu bibaye nukutumvise neza icyo gifaransa ariko arubera urumva nawe ari na review nyine mufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message but ugeza ku banyarwanda. Yes. Iyihe yagejeje ku banyarwanda. Yo questioninga ibyo minister yavuze. Now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri. Ya question is ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance kuri mwe. No, it's not exactly. Arahantu, Mr. President, Excellency. The problem is where ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mwitangazamakuru mbere kutangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, nibyo byabaye. Yanagira ngo ho mu journalist wowe noneho warukwiye kubona you should be asking what I am asking. Naho ibyuko a journalist agomba go conforming ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe. Kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanje mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo. That is my personal. Ariko yatangaje iki? Ko ya questionings, gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri. It's not ntabwo ari gutangaza. In fact, ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura albericisha make. haraho ya byanditse muri yo language haraho ya biquestionings byaba mu cyongereza mu Igifaransa cyangwa mu Kinyarwanda. Je uko ni minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki munyamakuru wari wese abishatse atavuga ati ngiye shuba ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi. So ishu ni yihe none ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki mwagiye mu mpaka ziki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu Kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu Gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze ba distortings muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo kuba yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari gira ngo Scovia yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko president arahari president wa Kongo ariko Kongo yari hagarariwe kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo chair ya DRC nta muntu numwe wari uriho nta n'abantu bari bariho fine kubera ko wavuze akavuga atyo
icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara ubwo zasubizanya iki? nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty nibyo ariko erega nta muntu wowuninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cy'ubonamo ni iki none. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so